Ko te korowai o te aroha hauora ki roto rua tētahi o ngā whare hauora, ka whai wāhi atu ki te kaupapa o whānau ora. E ai kia Marla Grant, te tumuaki o te hauora Māori nei, he maha a rātau ratonga ka whakarereke hia i raro i tēnei kaupapa hou. Kua roa te hauora o te korowai aroha e tuku a whinaana ki ngā whānau whānui o rotorua nei. Iaia nei i raro i te kaupapa tuku a whina o whānau ora, he nui ngā mahi rereke atu hei ata whai mā rātau. He kaupapa mahi hei tā te tumuaki o taua hauora, e rika ana rātau a rā kia hau tūhia. It'll make a huge difference in the rangi. It'll reshape the way that as a Māori provider we work. It'll have us create relationships with organisations and with government departments that we've never been required to have relationships with before. O te pikitia whānui ke i roto o ngā rerekētanga. A rā ka hurihia te tuku āwhina, kia riroke ma te tūroro me tōna whānau, e ārahi te huarahi e kite ai te oranga tōti kātu mō taua tūroro. In the future there's going to be a much more patient-driven or whānau-driven approach. If you came in with a sore toe, what we'd have a look at is how to support you best, what services you might require, because your sore toe might be related to, you know, the step that's always broken in your house, so there's a housing issue and those sorts of things. Ki ngā whakamārama anō i raro i te kaupapa o whānau ora. Tērā ke te whānui atu o ngā mahi, kia hautū hea, a ngā rā kei te tūmai. We're really still at a very high level discussion at the moment about how we're going to implement the work we do with people. We just know that the view beyond the sore toe is going to be much wider than it's ever been before. A hakoa te maramarano o hūrai ka hikoi hiai, te arahau e kōrero hia kenei, te manako nui ke, ko ia tēnei ko te ao marama, kua roa nei e moe moe a hiana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.